Kako smo i na početku emisije najavili, sve naše današnje teme su o mladima. Stoga pozdravljam Lorenu Šibalić, Denisa Šimunovića i Rehanu Nuhanović-Tadijan. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Počet ću s vama, Lorena. Zapravo i Denis i Lorena, vi ste se evo ga nedavno u ožujku vratili s jednog super putovanja. Bili ste u Španjolskoj, u Sevilji. Lorena, zašto ste tamo zapravo otputovali? Pa putovali smo iz razloga što smo imali priliku otići u neku drugu zemlju, naučiti nešto novo što se tiče poljoprivrede, nekim novitetima, tako da pruža nam se prilika i to smo iskoristili. Naravno. Kako vam je bilo? Odlično. I ponovila bi i svima bi preporučila da idu. Novo smo nešto naučili i mislim da će nam zapravo dobro doći u budućnosti. Vidjela sam u videu da ste išli avionom. Jeste li se kad prije već vozili avionom? Nismo, je to isto. Također jedno novo iskustvo i meni je baš bilo dobro. Evo ga, sada kad smo ukratko čuli dojmove, Rehana, evo ga da čujemo vas zapravo. Kakav je to bio projekt? Vi ste bili koordinatorica zapravo tog projekta. Ja sam koordinator projekta, to je Erasmus Plus projekt. Njihov, taj po kojem su oni išli, se zove TIME, odnosno Technology, Innovation and Motivation for Education, i predviđa mobilnost učenika u svrhu njihovog stručnog usavršavanja, znači obavljaju stručnu praksu svoju umjesto u školi, obavljaju negdje vani u nekoj drugoj državi. To im se zasigurno svidjelo. Od 10 radnih dana 6 ste proveli u učionici, a 4 na terenskoj nastavi. Denise, što ste radili na toj terenskoj nastavi? Dan ranije odemo u učionicu, napravimo plan i program, to jest simulaciju tog plana i programa. On nas nauči to napraviti, zavisi šta ćemo raditi sutradan na terenskoj nastavi. Odemo na njivu, stavimo nekakve kontrolne točke koje su vidljive iz zraka. U prosjeku su bili nekih 5 do 10 tih papira. I snimimo to, opet napravimo isti program tamo, iznova, zajedno s njime u grupama, posebno, nebitno. I onda pustimo dron da slika i tako dalje. Jesi li se već prije susretao sa dronom? Jesi imao prilike upravljati dronom i prije ovog projekta? Jesam kao dijete, igračke neke malo, ali nije to ništa naspram ovog. Ovo je puno vrijednije i kompliciranije i tako dalje. Lorena? Pa zapravo nešto je novo i mislim nije toliko ni teško raditi u tome uz vježbu i rad, zapravo je lagano. Samo ima dosta programa kroz koje mora proći cijeli taj proces da bi došli do neke završne slike. Ti isto također kao Denis nisi imala prilike upravljati dronom prije? S takvim dronovima ne. Je li bila trema zapravo upravljati jednim tako skupim igračkama da se ne bi možda zarušilo, da ne bi nešto krivo napravili? Je li bio strah? Iskreno i ne baš. Malo da, u redu na početku, ali imali smo prvi dan odmah simulaciju na programu, na kompjuter nam je dao. Imali smo kontroler, sve nam je objasnio, nije to toliko problem. S tim da mi inače ne upravljamo njima, nego taj program na kojem mi napišemo tu putanju i on to odradi sve. Mi nemamo veze s time. Da se vrati nazad na početnu točku i tako dalje. Profesorice, vi ste zapravo vodili 18 učenika. Da. Kako je išla ta selekcija? Oni imaju znači imaju javni poziv gdje trebaju predati dokumentaciju, motivacijsko pismo, gledaju se njihove ocjene iz određenih relevantnih predmeta za to područje. Imaju ocjenu razrednog vijeća, ocjenu iz vladanja iz prethodne godine, tako da ima jedan čitav niz faktora. Bilo ih je dosta, ja sad se više ne sjećam točan broj koji je bio, ali eto 18 mjesta smo imali, tako da smo imali 18 učenika plus 2 na rezervnoj listi za slučaj da se nešto dogodi netom prije puta, koji bi onda njih zamijenili i oni prolaze te sve vrlo opsežne pripreme i stručne i jezične. Sad bila je korona, mi smo u tom razdoblju nismo smjeli miješati učenike, oni su iz različitih razreda i nisu smjeli biti u istom, tako da smo imali online pripremu putem Teamsa kako inače radimo. Maturanti su bili u školi, ostali su uglavnom bili od kuće. Bilo je vrlo zahtjevno, ali eto, uspjeli smo nekako ih pripremiti da znaju što će točno tamo raditi. Tamo su imali mentora koji im je pomogao kroz sve to. Imali su grupne radove jer inače ovdje oni nemaju priliku, ne uče raditi s dronovima u poljoprivredi, a koristit će im svakako.
Što su u tim pripremama zapravo onda radili? Na koji način ste ih pripremali? Što je bilo potrebno znati prije tog cijelog puta? Joj, svašta. Njima je trebalo sve. Znači od samog putovanja, jer većini, čini mi se Denis samo da je putovao ranije avionom, ostali nisu. Znači to im je bilo onako kako ćemo. Od samog pakiranja, što smiju u ručnu prtljagu, što ne smiju, što ponijeti za 10 dana. Znači tako nekakvih logističkih stvari. Imali su financijsku pripremu, znači kako raspolagati novcem, jer osim što im je sve plaće, oni dobiju nekakav džeparac koji ide na njihov žiro račun. Imali su jezičnu pripremu i iz engleskoga, koji je radni jezik, i nešto iz španjolskoga, iako su tamo imali 10 sati španjolskoga. Imali su stručnu pripremu i to iz struke, znači iz poljoprivrednog dijela i iz informatičkog dijela, znači iz tog dronova, gdje su se prije samog dolaska otprilike upoznali sa glavnim programima koje će tamo raditi. Imali su kulturološku pripremu, znači gdje idu, kako se ponašati i tako. Imali su i pedagošku, psihološku pripremu, znači Vrlo opsežno. stvarno trajalo, da. Koliko je trajala onda ta sva priprema? Pa to je sigurno jedno mjesec dana intenzivno, znači po recimo 20 sati iz određenih područja su imali pripreme. Kako su onda zapravo sve to uskladili sa svojom redovnom školom? To je bilo u ožujku. Da, oni su uglavnom bili, čini mi se u tom periodu da ste vi bili u školi. Da, online smo bili. Aha. I vi ste bili, da, vi ste Jesmo bili svi. treći razred, onda da, sad su četvrti. Da, oni su bili online i sve smo to preko Teamsa morali, tako da su oni to, mislim, u svoje slobodno vrijeme. Navečer organiziramo sastanke kad svi završe sa svojim obavezama, tako da smo na taj način, onako logistički smo to uspjeli. Sve je bilo na engleskom tamo. Da. Predavanja, kako baratate s engleskim, onda izvrsno. Pa dovoljno dobro. Što se tiče, čula sam, evo ga, profesorica rekla da je bilo, da ste imali neki brzi tečaj španjolskog. Da, 10 sati španjolskog. Jeste prije već učili i španjolski? Ne, to ne je bilo prvi put. Imali smo tu profesoricu koja nam predavala čisto neke osnove. Smo ponovili i naučili. Hola Lorena, come sta? Tako nešto, da. Jeste naučili onda što god? Španjolskog jeste uspjeli nešto upiti? Zaboravio do sad. Da, ali tamo za život, za snalaženje bilo je sasvim dovoljno. Išli ste i na nekakve izletiće. Jesmo. Što ste se uspjeli vidjeti? Pa evo ga? trebali smo ići zapravo i u druge gradove, ali pošto je bila korona, nismo imali priliku otići zbog županije. Pa smo obišli uglavnom Sevilju cijelu. Išli smo i na adrenalinski park. U Sevilji smo posjetili uglavnom te njihove poznatije kao što je Parasol, Alcazar. Što ti je nekako ostalo u najboljem sjećanju od svih tih nekako znamenitosti? Ili možda neki trenutak koji ti je ostao ovako u Pa sjećanju? najviše Plaza de España. Mislim, meni je tamo baš je predivno. I unutra i vani. I dosta je blizu zapravo smještaja gdje smo mi bili. Tako da sve nam je bilo na dohvat ruke. Išli ste u ožujku, tamo je poprilično i već tada toplo. Da, Vrijeme vas je poslužilo, pretpostavljam. je Udari dosta. nas je toplinski vlak kad smo došli. Je. Razlika je... Ogromna bila. Što je u vezi hrane? Evo, jeste probali neko tipično španjolsko jelo? Pa probali smo paelju. To je ta riža na njihov način. Da tapase, ili tako? Da. Tapase. Churros. Churrose, da. I što bi rekla, je li ti bolja ova naša slavonska hrana, španjolska, mediteranska? Vidi šta ćeš reći. Pa eto, meni osobno je naša bolja, ali... Ne, prilično izbirljiva bila, Da. baš od svih ljudi. Znači nisam baš pravu osobu pitala. Pa mislim, ko voli različite tipove hrane, mislim da bi se svidjelo. Ali eto, meni je naše domaće. Denis se nešto nam pobliže objasni zapravo taj rad sa dronom. Zašto te to interesira? Hoćeš li to kasnije implementirati u neki svoj budući rad? Znamo evo ga da su dronovi danas postali zapravo i ide ka budućnosti, da će dronovi zapravo i raznositi pisma i dostavljati hranu i svašta nešto. U vašem slučaju dronovi će se upotrebljavati u poljoprivredi. Kako i na koji način? Dronovi se inače koriste za... Oni će, recimo, štetnici i korov, on će naći štetnika, ali neće znati kojeg. I svaki puta mi moramo pogledati sliku tog štetnika, sami pogledati. Dok recimo korov,
On može recimo kod novih prskalica za prskanje korova, on će označiti gdje se nalazi korov i tako ćemo do 80% smanjiti potrošnju zagađenosti, korištenja tih pesticida i tako dalje. Programi i nisu toliko bitni. Programi se mijenjaju stalno. Ažuriranja će biti na stotine sljedećih 5 godina, 10 godina. Promijenit će se. Mi smo dosta toga čak zaboravili. Bez obzira što smo tamo učili 2 tjedna bili tamo. Morali smo proći 5 programa da bi dobili 1 ili 2 slike. Zavisi što smo tražili. To je isto problem. Komplicirano jako. Pogotovo nama vamo u Hrvatskoj gdje su parcele jako male, odnosno njive. I nama se to ne isplati. Tako da, glavno ono što smo naučili tamo i što smo saznali je da mi još uvijek u Hrvatskoj, to jest većina nas poljoprivrednika, veće firme naravno njima se isplati, kao na primjer Pik, Belje i tako dalje, da ne nabrajam, ne isplati nam se još uvijek dronovi. Možda za 10, 20 godina, zavisi kojim to smjerom bude išlo, ali još uvijek je to komplicirano i novo za nas. Čak i za Španjolce i neke razvijene zemlje. Ali dobro, tehnologija se rapidno zapravo razvija, tako da tko zna što možemo očekivati za godinu, dvije, a kamoli za 10. Da, tako je. Rehana, što je zapravo bio cilj ovog projekta i hoćete li jedan sličan projekt, na sličan projekt se zapravo prijaviti možda i sljedeće godine ili godinu iza i... Pa zapravo mi sad već imamo 2 nova odobrena projekta, imamo ih 5 tekućih. Jel? Cilj je zapravo učenicima koji se obrazuju ponuditi mogućnost da se usavršavaju iz područja koje nemaju mogućnosti ovdje. Jedan onako dugotrajniji cilj je, zato je nastavnik išao s njima, znači iz poljoprivrede, je uvesti taj plan obuke koji je on vidio tamo u program praktične nastave, tako da će se te edukacije o dronovima, jer smo mi i regionalni centar kompetentnosti i idemo u tom smjeru. Znači svakako moramo pratiti inovacije i suvremene metode u poljoprivredi, tako da će se uvesti u poučavanje, odnosno provođenje praktične nastave i vježbi i kod nas u školi. Znači u narednih godinu do 2 koliko je sad uspostavljanje regionalnog centra. A što se tiče dalje, eto sad imamo 2, jedan je iz strukovnog obrazovanja, jedan je iz općeg, tako da stvarno idemo i dalje u tom smjeru, znači inovativnih metoda i primjera drugih škola. Idemo također, evo sada u idući mjesec, po projektu Go Agro idu 6 učenika na edukaciju iz konjogojstva, jer mi nemamo svoje ergele, znači nemamo svoje konje, a učenici imaju i oni se bave time i doista ih to zanima. Tako da smo im to ponudili i uključili smo također i cvjećare koji će njih 3 biti svatko u jednoj cvjećarnici u Sevilji i tamo će provoditi svoju stručnu praksu i naučit će nove trendove u aranžiranju, ono što ne mogu ovdje. Tako da to je sad prva mobilnost, imamo još 2 planirane za proljeće, jedna u Portugal, jedna u Francusku, na različite OPG-ove, u školu, poljoprivrednu, tako da svašta nas novog čeka i eto, pisali smo sada prijavu za akreditaciju, pa ako prođemo to znači da u narednom, odnosno u ovom programskom razdoblju Erasmusa do 2027. imamo olakšan pristup fondovima i zapravo se potvrđuje da imamo nekakvu viziju, imamo cilj koji želimo ostvariti u tom periodu. Poprilično je aktivna vaša škola, vidim. Jako lijepo ste iskoristili te europske zapravo i projekte i tu razmjenu. Trudimo se. Mislim, to jesu stvarno zahtjevni projekti, zahtjevni su za provoditi, pogotovo tako sa većim brojem učenika. Ovo nam je to sada 3. projekt. Krenuli smo 2018-2019 sa Bugarskom, koji se pokazao odlično i onda smo vidjeli da djeci to jako puno znači i to iskustvo međunarodno, jer nemaju često prilike putovati i isprobavati nove kulture. Dosta im je to daleko. I koristiti strani jezik u nekakvoj stvarnoj situaciji. Znači da nije samo u razredu, nego da oni se stvarno moraju nešto naručiti, s nekim komunicirati. Onda su oni svi ponosni na sebe jer sad vide da im stvarno to treba u nekakvim situacijama. Tako da im stvarno to pruža onako velike mogućnosti. Denis se prijavio i ove godine za Francusku, tako da dok god su u školi, pa čak i kada završe, imaju godinu dana mogućnosti sudjelovati u projektima koje mi koordiniramo, ali financirani su iz Europske unije, što je svakako pohvalno. Maturanti ste oboje. Da. Što planirate, evo ga Lorena, prva ti nakon srednje škole?
Pa ja bi poljoprivredni faks. Nastavila bi, pa bi onda kod kuće volila nastaviti raditi to što moji rade na OPG-u. Isto na poljoprivredni. Oko smjerova se još razmišljam. To ću još vidjeti. Ima nešto sitne vremena. I naravno nastaje kod kuće. Jer se i moj isto bavi poljoprivredom. Što se tiče samog ovog projekta, evo ga, s obzirom, Denisa, da se ti prijavio Da. i dalje, možemo zaključiti da ti je bilo lijepo, dobro i kvalitetno i da zapravo to preporučaš i svima ostalima. Još onda sam rekao da ću to svakako ponoviti prvom prilikom i prijavio sam se i ove godine. Odmah čim sam čuo za to, pripreme za to i krećem. Lorena? Ja nisam. Matura, pa mene malo toga strah. Pa zbog Želi se toga. što bolje pripremiti za Da. fakultet. Ajde, To mi je neka. prioritet trenutno. Ne, problem je termin jer su radovi u polju i oni bi trebali ići u proljeće. Jel? Tako da je problematično što ne možemo pomaknuti za nekakav zimski period, nego da im se ne bi poklopilo s maturom. Planiramo ići krajem 3. mjeseca, što je vrlo blizu njihove mature. Jel? Tako da to je maturantima onako malo jedna otegotna okolnost kad budu završni razred. Prošli tjedan ste zapravo ispred učenika, profesora, roditelja održali zapravo jedno predavanje kako vam je bilo u Sevilji cijelog ovog projekta. Kako je to izgledalo? Kako je bilo biti u ulozi predavača, ajmo to tako nazvati? Pa meni je bilo kao da pričam ovako. Opušteno, zato što znam šta sam radila tamo i kako sam to sve prošla, pa samo sam pričala. Nisam sad nešto se pripremala previše oko toga i meni je to bilo dobro i zabavno. Denis, ti si više bio onako stručan na tom Da, predavanju. stručno. Kako je to izgledalo i koliko si se pripremao? Jesi imao tremu od javnog nastupa, ajmo to tako Naravno, reći? kao i sada. Pripreme je bilo i za prezentaciju koju sam radio i šta ću reći i tako dalje. Nije ništa posebno, ali snašao sam se bio. Sve opet. Kako su učenici ostali reagirali? Jeste ih ponukali možda da se i oni prijave? Naravno, Pa da. ja mislim da jesmo, pogotovo ove prve razrede, oni nisu imali mogućnost ove godine. Da. Pošto su prvi razredi, ali rekli su da bi na godinu išli definitivno, jer baš ih je potaklo. Vidjeli su šta smo mi proživjeli tamo, šta smo prošli i njima se to svidjelo i oni bi. Ne samo tim prezentacijama koji smo prošli tjedan prezentirali njima, učenicima, nego i kad smo se vratili iz Španjolske, kad su vidjeli slike, čuli naše priče, šta mi smo Doživljaje. bili, šta smo radili. Da. Vi možete reći ovako isto, sudjelovali ste, zapravo isto vidjeli ste kako su oni to odradili. Kako su to odradili? Jao, super. Ne, bili su jako dobri i načelno oni su onako čak i bolji kad odu negdje van, jel, nego što su ovdje. Stvarno nikakvih problema nije bilo tamo kad smo mi bili, baš što se tiče korone, recimo maske su morali nositi i vani, jel? Nikad mi nismo morali, ja ne znam, toliko je bilo prirodno da nose i maske vani i da se drže svih obveza, znači kako su imali praksu, pa po povratku, pa onda pišu oni, jel, zajedno dnevnik prakse, tako da im ostane, pa se mogu konzultirati s dnevnikom kasnije kad nešto trebaju, da se prisjete, jel? Svaki dan su pisali dnevnik prakse, stvarno su sve obveze obavljali na vrijeme, interesirali su se, razgovarali su sa mentorom koji im je tamo sve pokazivao. Tako da stvarno su bili odlični i onako sve hoće i probati i morske plodove i ko ne voli i hoće sve hoće. Tako da stvarno su bili odlični. Super, jedna divna, zapravo pozitivna priča. Želim vam svima uspjeha u daljem radu. Rehana, vama još puno uspješnih projekata i putovanja. Denise, uspješan upis na fakultet i sretan put u Francusku. I Lorena, evo ga, upis na faks. Neka sve prođe nekako glatko. Pa ja se nadam da hoće. Hvala još jednom što ste bili moji gosti. Hvala vam. Hvala vama. A mi prije nego što se odjavimo,